sljedeća baza je od mog komšije ili susjeda, kako god hoćete da kažemo. I ovo tu je njegova baza, ovo je baza od Tompusa, ljudi moji. I da, ovo tu je kao neka pijaca, neko možemo reći. I ovdje ima on seljake, vidite kao neko mini selo napravi brat. Brat je napravio kao neko selo mini. Što je ovo tu dole? Što mu seljak radi ovdje? Dobro. Nećemo ovo govorat. Ima migrirane seljake. Lol. Dobro, ima kao neku kućicu tu iza seljaka. Tako da GG Tompusa. GG's komšo, GG's. Dobro, pijaca Iron Farmu. Ima ko je ovo povetio? To je on povetio. Dobro. Što je ovo tu? Ovdje kao kućica neka mini. I što je ovo tu? Ovo tu me prvo zanima se. Šta je ovo? Aha, ovdje kao neki... opet lijepi dizajn. Sviđa se meni to. Sviđa. I jumping room. Dobro, Tompusu, dobro, pa sviđa se Tompusu to meni. Može to mnogo bolje, pošto koliko se hvališ, može to mnogo bolje. Dobro, kućica velika, sviđa mi se, nije loša, ljudi moji. Nije loša, ljudi, pa... šta je ovo? Ček, dobro, sve je taj neki fazon kućica, a šta je ovo dalje? Šta je? Ovo ćemo zanemariti, kako se kaže, ljudi moji. I ovaj kao neki mini most ima, ajmo mu sad ocijeniti na mozu bazu. Pa, pošto mi je komša jedna sedmica, mora biti.